All Meghalaya Pharmacists Association kalapha ekajing thok Syuk Menteri Rangba kejelau Konrad Kongkal Sangma ban kerpat ekajing kenduk benekaran horkimat ki bakongsan jing pharmacist. Namar wala ladap hak bonzin kejing kerpat cak sarkar nrai bon kimat gidang sa klempat la ban penbet. Na keliang nong aikitian keseng uba Amos Jones Imli ula penpau bagi mat ke bakwa benekaran ki kentup ekajing tip balok election jang ke Meghalaya Pharmacy Council jingya cakmat jang ke Meghalaya Pharmacist Service Rules arajar arpusan. Kajing runa ki kam pharmacist bagi jeng dan kam bantau syu igi pos kajing pentre kam ya ke Indian Public Health Standards kajing pentre kam pura ya ke Pharmacy Practice Regulations arjar khatsan igi shnong bagi hospital bat kajing bishar kajing kata jong ka Pharmacy Assistant Program hapo ka Meghalaya State Skills Development Society halor ka kam pharmacist bagi jeng sumar ginong pang. Shusho abah emas ulapan pau bahasa benchna yang kedua rukam terekam dari benda yit benia aswa hakabah hakajela kidon saus pak nyok hutam ki sub center lifeway teligi CHC bat sispak khatsan teligi PHC kat ba na ki khat pras pak tam ki pharmacist bedang negajela tang khat saus pak ngut ki bedang tray bed ya kena kam ulaban ru bana kaliang keseng kila kranshai na dok kesenam arzar arpusau ba omdai ban pemi akan terekam service rules namarkan kata ka yo kam yo jam hakajela kumta kene ka association ke kerpat menteri Rangba ban aipor bane kenduk ka por ke babiang na ke benta ke jingalang ke belengkot ke baseso bat ke bertemu ban wat kilat kilenti ki babhan ke benta ke jela bat kipat ba ni penpau ya kejing solusi namar ba ka service rule ka bangila adap yaki ke bangila adap kran ki ba kane kamlong rai na kane ka service rule ka pimi benta warjar opsan pade kalong kaju ka bangila adap persya namar ba nyon ba la kanu ba bidan ba national service rule shaban hasan de ban yek bena aswa ba de ban bena aswa namar ba ki katkum kacing batai kacung ki kam ki ba kaman pawa kabadan haduk mentah kedai tang ars pak live way apa farmasi ki farmasi hiba la kalong haki hospital lani haki CHC PHC bat kontak tetap lani bat ki sub center and health awareness center de nakalin jong ka jingwat benia ka jungi pede ngilap tang ki sub center idan hadu south pak new kotap mata ki CHC idan hadu lifeway mata ki PHC idan hadu shispa khatsan tili iya de nakalin ka ladangi khai katkum ka IPS standard nilak poi deki spak tili ka along the multiply laisha ya kene ka service rule ka ba ki la penmi dengila dat kran syahi na du arhajar afsau wanai penmi ya kene service rule da penmi kene kan ketak ya kayo kamel jam ni ki farmasi support gejala nidan khat prospa tame de kiba trek kiba dang kidang trei ba kene kam ko farmasi ne kida mang renew ba ki registration ki joki abang laus nem nidan sedang khat saus pa de perkhapi kat saus pa kelaja hot ni seru tu yang kam ki kabanging dan kum ki rio habang yang teng haban wat hi la jong kerja yo isi kila yo due pandikam tamba hangta ngilap bang bakal field ka council pada kam update iki nomor ba we bala kila ada pikir profession we bakal register la da kidan na kanu ka kanu no kam ka betray ru ki haban update ya kita kam ka jong ki bagi tray hakam declare pharmacy council nomor ka council ka pay ka welfare jong ki pharmacist ki barang ko de kiwi ki state desa kui ikwa ban nila ai jengmut na sarkar agapor pangi yakendu yang minister pa meiru ilong ibadang thamai tinggal ai jengmut pan simpia lo kam dena kalin chungi ike hamdan kana election ba ila pan simpia adu kata marba lada we pa nila ai haka kami agar recruitment kalong ki aidau pe kata kisah de takadau yang ba ini kendu pe yo kanda di final minister betul por de yang ai por ki kanto kene por lada kim simkia kene ke bentan mangila keren habis jong chief minister ru bala dem simkia ne kam ngin sapulong de kiwi ngin sasim de kiwi jam de kilo kisenjam ki ba ngin sasim de nakalim jong profesor siam kim de shu kan kendiet ta lada glasim de senjam